Danas ćemo pripremati sač, odnosno carska rebra u saču. Obzirom da je danas -5 temperatura, neću ga praviti na onaj tradicionalni način na otvorenom pa da stavljam na njega žar, nego ću založiti peć, ukurati ceo sač u peć, možda ćemo dodati malo žari gore na njega kao što je to uobičajeno i na taj način ćemo ga spremati. Znači, krećemo sada sa, ovdje imamo sve što nam treba. Znači, treba nam 3 kg carskih rebara, treba nam 1 kg krompira crvenog, isečenog samo na četvoro, treba nam 4 velike šargarepe, iseckane isto na krupnije komade, treba nam 5 glavica crnog luka, treba nam 1 prazi luk, on se nalazi ispod, trebaju nam 3 paprike, ovakve šilje i babure, treba nam beli luk i nekoliko grančica ruzmarina. Znači, to je sve što nam ide u sač. Prvo što radimo jeste da sač namažemo svinjskom mašću i to super. To izgleda ovako. Kada smo namazali mast, prvo stavljamo krompir i šargarepu. Znači, slažemo krompir dole. Kada smo stavili krompir i šargarepu, stavimo luk, papriku ćemo ostaviti malo sa strane, evo ovako. I počinjemo da slažemo meso. Ovo su lijepi, ovako krupno sečeni veliki komadi. Zato će trebati određeno vreme da se to ispeče i spremi. Znači, ovdje ima 3 kg i 200 g mesa. Kada smo to stavili, uzimamo beli luk i puštamo ga ovako između mesa, na povrće. Beli luk je samo presečen napola, znači ništa sitno. I između ćemo staviti par grančica ruzmarina. Ovako. Znači, ovo je sač spreman da ide u peć. Stavit ćemo poklopac i kada se peć zagreje, kada se stvori žar, ulazi u peć i nastavljamo dalje.